Habakren syaki arpau hajar ngut kinong yaat pilgrim, bat kinong wan jungo ya ke St. Peter Square ha ke sengi uterai ke kat nyutrik ujemang arhajar arpun reu, ukpa bekut pop Leo bakat saw uloong, bahagi babun kiri ke perthai, keni ke sengi, pengiraki ya ke jingkiu jong Jisu syabeneng. Da ke bapusan halor keni ke sengi khoi, upop uloong baka jingkiu jong Jisu syabeneng, kelak ban penlong yengi ban perkat baka ni ke jingjia ke bakrau, kelaja hakipor min barim baja. Henry ha ke jing shisha, kaja ha ke niru ke klip mat, namar bengilong ki dukot ki payateli bat u Jisu. U Jisu u yalam, u hikai bat u sumari ki beriau jong u. Bat kat bau let syok pa, u yalam ru iki banget ringkat bat u. Da kebayarap yaki benang jan syok pa, bat ban yok benta pura ha ke jing iet bat ke jing em jong u. Upop ula batai ba ke jing em berok kawai jong u kris kalong, ke jing yat lenti jong u ban kiu syabeneng. Bat lingba ke jing long beriau jong u. Uterai u kudup bat kentup ya ke perthai berok kawai. Da ke bekentiu bat siu spa ingi ki beriau na ki pop jongi. Uterai kumta uwanra ya ke jing syai, ke jing mak bat ke jing kermen, hakitu ki bela yok mat ya ke jing dum ha ke jing em jongki. Hakitu ki bela yok mat ya ke jing bom hok bat ke jing duk nong mensim. Kenang babarok ki shinrang bat kenthai, kin yok bandon benta ha ke jing job jong Jisu Kris, ling ba ke jing mi pat jong u. Ha ke ba ukhon jong belai, da ke ba ula syayap, ula penjap ya ke jing yap jongi. Bat da ke bemi pat ula pen empat ya ke jing em jongi. Upop ula ong ba ke jing kiu jong Jisu syabeneng, ke keren hangi syapang ke jing yadai ke ba em. Ke baya lamru ingi sya ke buram beneng. Hakini ke sengi, ngiu iya ke lenti lingba u Jisu, ubala IT la ke jing em na ke benta jongi. Ubala ai hangi kinuk sa babha bat ke jing hikai ki bangin bot. Upop lo ong ba ke ni ke jing kiu jong Jisu syabeneng, ke syak phalang ru ha ke jing em jong ke Maria thai seti bakhot, ba ha ke jing em jong kiriu khot. Kita ki ba ke balang ke terwa bakin longkum kinuk sa ki babha bangin bot. Kenang ba mengibaro ngin yok mat ke jing suk beneng shisin ke sengi. Ulapen kan mau ya barok ki baya don lang hakini ke sengi, ba ukpa bakut Pope Francis uju ong barbor, bangila banyu i ke nuksa babha, na ki henmen ki para marjan marpa, ki kemi ki kpa, ki meit pa it, bat ki beriu, ki bada ke jing kemen, bat ke jing IT lut, ki persyang ban hok kat kum ke gospel. Da ke jing ai men sim bat ke jing duai markeliang, ngiru ngin persyang ban kiu syabeneng, man la ke sengi, kumba u Paulus bakut ula ong. Ukpa bakut ula penkut ya ke jing keren jong u, da ke bekentu ya baro bangidai ban pelet jing mut barbor, ha ki ki bashisha, ki bom no shiliang, bat ki basesok ha ke jing em. Ke jing em batmai ke bangila yok pediang ha ke baptisma bakut, laong ukpa bakut, kaya lam yengi sya ukpa ubah beneng, kahek kesanru ha po jengi man ke sengi. Bat kaya rap ru ban sei kisok, ki bawan ra ya ke jing teli, bat ke jing suk ha ke perthai barok kawai.